reka rero duha umwanya ubihanganye Fuadi wakurikiranye abagabo bombi yaba Etofisi nk'umukinnyi mwiza wari uhari uhagarariye n'umugabane wa Afurika mwakiriya gihe ndetse n'umutoza by'umwihariko anakunda yemera kandi n'umuhanga nawe yakurikiranaga ibye byane ku munsi ko nawe yari umutoza igihe utanga icyizere. Iyo situation yo gushwana kw'aba bombi ndetse n'umwuka mutaratumye bakomeza gukora by'igihe kirekire uko watangiye, reka tumuhe ikaze Fuadi mwene Butare. Désolé ni sawa. Barimo rambaza ku bantu babiri babaye successful muri career zabo, umwe aracyana ari muri career kwanza bose baracyari muri career yaba Pep Guardiola cyangwa muri career utoza arimo aratoza Manchester City successful, umutoza ngira ngo sofa nta muri mutoza umeze nka Pep hari ku isi. Samuel Etofisi yabaye successful kuko ni umukinnyi watwaye ibikombe hirya no hino, yakinnye muri liga akomeye, gukina muri ligue y'Abongereza, ugakina muri ligue y'Abataliyani, ugakina muri ligue y'Espagne yakoreye ibigwi cyane, gukina amakipe abiri meza muri Espagne, Real Madrid ndetse na FC Barcelona wenda na Mallorca yanyuzemo gato. Nabo mbe n'abantu babaye successful. Umwe ngubu noneho ni perezida w'ishyamba ry'umupira w'amaguru muri Cameroon. Urumva ko ibyo yakoze style aracyari mu mupira w'amaguru kandi niyo urebye ukuntu umupira muri Cameroon ugenda uhinduka. Eto arimo arabikora. Umubano wabo bombi Pep na Eto ubundi mu by'ukuri bapfuye akazi, ntabwo ari umubano wishwenda no kuvuga ngo hari ikintu mugize asanzwe barapfa cyo hanze iki Barcelona ko tubyita, ariko ubundi bapfuye akazi, umubano wabo wishwe n'akazi. Pep Guardiola yahabwaga equipe FC Barcelona ari umutoza muto uvuye muri Barcelona y'abatoya, aje gusimbura umugabo wamaze gutwara Champions League nk'umutoza Frank Rijkaard. Yari umutoza uri mukuru mu kazi muri gutwara Champions League, yari urebye projet Barcelona itangira kugaruka mu gukomera, ni wowe wayikoze yikoranye n'uyu mugabo wa FC Barcelona na Porto, ko Ronaldinho yazaga Rijkaard afata FC Barcelona n'ubu yaje gusimbura mwene wabo. Bakoze projet nziza y'abakinnyi batoya n'abakuru, kuko yinjiyemo abakinnyi bato muri akademi, ntabwo abandi bakinnyi bato hirya, ariko akeneye experience kugura abakinnyi ba David Giri, Ronaldinho, Deco, kuzamura abakinnyi nka Thiago Motta, kuzamura ba Kone Iniesta niwe wamuzamuye umwanya ba Javi, ba Puyol ku mwanya. Efete yakoze Barcelona nziza za Rich, rero kuza kumusimbura byari bigoye kuri umutoza muto nka Pep Guardiola. Pep mukuza bari bagerageje abandi batoza ntibyagenda neza. Ubuyobozi bwa FC Barcelona bwarongojwe na Laporte ndetse na Soriano, cyo kimwe na barumvikana batituza n'uyu muntu na Bizet Tsiki we yarazi Pep cyane umuntu babanye muri Dream Team FC Barcelona 93, kuko Tsiki yaje muri FC Barcelona mu 2008 avuye muri Real Sociedad bikinze ku ruhande kuza muri Barcelona. Bari abantu babiri bakoranye umupira kubona bagomba no gukorana, baramuzana hazarimo kubamo nakita nka confidence de generation, kuko abakinnyi bakuru batangiye kubibasa umutoza forum weya aturutse bituma aza kuza kudutoza. Hazamo rero kantu kuko abakinnyi bakuru bumvaga ko umutoza muto atabashyira amategeko, bisa naho bitagendanye kugenda neza. Umubano wa Eto na Pep utagira kugenda gake, ariko sezo ya mbere bakoranye neza, anabana Pichichi nibuka neza, ariko sezo ya kabiri yatangiye muri pre-season muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho watangiye kutumvikana. Pep yimpoza uburyo bw'imikinire butandukanye n'ubwo barasanzwe bakinamo batumvaga, bakibaza umutoza muto ushobora kuza kubigisha uko bakina ntibabyumve, batangiye kutumvikana gutyo. Nta kidasanzwe rero umubano wabo unushingiye kuri icyo kintu cyuko umwe atumvaga amahame mashya y'umutoza muto, hari umutoza nawe ugira ati Steve ninge boss. Abakinnyi rero abakinnyi bakuru bafite ukuntu batajya bumva abatoza bato n'ibitekerezo byabo. Urimo araza kutwigiraho, urimo araza kutwempoza iki, reka usanzwe twatsindaga ni gutse guhindura ibintu hano, nibyo bapfuye kutumvikana. Rero Pep nk'umuntu wari uhawe icyizere n'umutoza muto, yego yarakeneye kwiyempoza ariko no gukenera abantu bamwumva, ese mu gutangira gutekereza Barcelona itarimo Etofisi, nibwo yaje kumvikana na Inter de Milan, bumvikana swap deal iriho n'amafaranga. Barcelona imerewe gutanga 6 kuri Zlatan Ibrahimovic wari muri Inter de Milan, amaze gufasha Inter de Milan kwitwara neza nyuma y'uko yaravuye muri Juventus amaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri kubera ibibazo bya Calciopoli. Zlatan araza, Etofisi aragendaga muri Inter de Milan. Eto
we byagenze neza muri Monaco byagenze neza ko wumva twa Champions League mu myaka batandukanye muri Ferdinand ari kumwe na Jose Mourinho ari weto ndi nabo aritwara muri akina Manchester United bombi ntawakumva undi kuko navuga nubwo Office na Inter de Milan baje gukora muri FC Barcelona mu kimwe cya kabiri bavuga twa Champions League ko basezereye FC Barcelona mu kimwe cya kabiri kirangiza yari yishimye kuri Eto Foz kuko yaretse umutoza ko yaferinze kumutandukana nawe ariko siza kuri kipe Barcelona yatwara Champions League na FC Barcelona ubundi umubano wabo ushingiye cyane cyane ku kazi kurenza ushingiye hirya no hino rero byaje kuba conflict na urumva abantu batandukanye Eto muri FC Barcelona atabishaka nubwo yize muri Inter de Milan kagenda neza ariko ntifuzaga kuba muri FC Barcelona nicyo kintu badasanzwe bapfuye Pep nk'umuntu w'umunyamahame ntabwo yumvikanye na Eto nawe nk'umuntu utarumvise imihindukire mishya y'amabwiriza mashyashya muri FC Barcelona cyane cyane ishingiye ku mikinire nicyo kintu bapfuye hari n'abandi bantu babitwaye mu buryo bwo kuvuga ko ari Guardiola udakunda abirabura Guardiola udakunda abanyafurika nabwo bisa nkaho bigiye ino case yo kutumvikana hagati yabo kuko urugarutse ku cy'abakinnyi bakuru ariko harimo n'abandi bakinnyi bakuru muri FC Barcelona ko batigeze bagira ibibazo ntabwo na Guardiola ngo bigaragare cyane ariko bikaza kuba nyine ikibazo kuri uyu munyakameroni kandi byagaragara ko gifite n'ubushobozi bakaza gutandukana icyo kibazo cyo kuza kubihuza n'urwango rwa Guardiola ku banyafurika byavuzwe mu myaka itari mikeya itambutse byo bihuriye n'iyi case sinibaza ko ari ikibazo cya Pep wanga birabura cyangwa se abanyafurika kuko yabanye na Eto ariko yabanye na Seydou Keita Seydou Keita si umunyafurika yabanye na Yature nawe baje kuza kuvuga ngo bafite conflict ariko nta conflict bafitanye kuko Yature Pep Guardiola yemeye icyo ashaka gutangira uburyo bw'imikinire ya Yature ntabwo afite hagati mu kibuga ko yaguze umukinnyi hagati akaza kuza kuba tamwe ntabwo kumushakira umwanya umwanya muri centrale yimura kapiteni we Puyol akinisha Puyol kabiri akinisha Yature muri centrale na Piqué iki gihe kuza ko tumukunda ntabwo ari kumwe mu mwanya wenda ko Yature nawe kubwa amahirwe bafite n'ukuntu nyine umukinnyi w'umuhanga ahora ku isoko Manchester City yazanye ofa nziza kuri FC Barcelona yari offer nziza muri birabihe Barcelona ihitamo kumurekura kuko n'undi yabonaga service atanga hari abandi barimo kuzitanga Yature Pep yemeye projecta Marquez kugira ngo yatangiye kubura umwanya Marquez kugira ngo Yature akine muri centrale yasezerereye umwana we bakoranye muri quartier Orguel wari wavukiye ari hafi na Camp Nou Orguel wakinaga muri centrale Pep yoza no buri mwanya yanagiye kugira ngo Yature umwanya muri centrale sinibaza ko wakanga umuntu kumushakira umwanya hari ibintu batabaye bishingiye ku mikino Pep mujyagiye yifuza gukina muri soft kandi usaba uburyo bw'umubiri hari uburyo bw'imikino abantu batoza bose bagira tayira barokirita zigendeye ku mikino yabo n'icyo kintu rero ariko nta kidasanzwe bapfuye kubujyanye umubano w'abanyafurika sinaza ko ari ikibazo kuko Pep y'abanyamasedike kandi bari abanyafurika n'abandi banyafurika benshi bagiye abana nabo twagenda tubagarukaho wabonye umwanya ariyo topic sinaza ko ari ikibazo ntabwo ari izo mpamvu bapfuye akazi nibaza ko umukinnyi nta mutoza ufite umukinnyi mwiza umutoza wese ahava akagira ufite umukinnyi mwiza ariko mutumvikanaho ntabwo bihura waruvuze ku kintu cyane cy'abandi bakinnyi bakuru ntabwo ari bose abakinnyi bose badashobora n'abatoza kuko ntiyumvikanye na Ronaldinho na Eto Fils ariko ntacyo yapfuye na Javi wenda ari w'iwabo yego ariko ntacyo yapfuye na Thierry bose barushaga izina ryiza ariko ntacyo yapfuye nawe yari yerekana n'abandi bakinnyi batandukanye bari bahari sinibaza ko ariyo mpamvu byari uburyo bw'imihindukire FC Barcelona nshingiye ku mikinire cyane nicyo kintu bapfaga n'akazi simanye kari ibindi bibazo barapfuye ubwo tubijyanye n'ubundi mu dukoze ikiganiro tugira ngo dushyire umucyo kuri iyi nkuru n'ubundi ni inkuru twari turimo twasoza ubwo ikiganiro twajyanaga Fuad tuze ko Pep Guardiola iby'abanyafurika muri iyo myaka byamuvugwagaho ndetse n'ikibazo cya Eto Fils byari ikibazo cy'akazi ntabwo cyari ikibazo gishingiye kuri rondaro cyangwa se no kwanga inyoko y'abanyafurika ntabwo ariko mbibona wenda buri muntu wese agira uko abibona hari uwabibona muri ubwo buryo nawe ushobora gusanga afite fact ariko ngendeye kuri mu buryo abantu ari abanyamwuga ntabwo nibaza ko cyari ikibazo cy'umugabane cyangwa cy'uruhu bashobora iyo ndebye ngiye mu buryo mbibonamo kuko Pepe abanye n'abandi bakinnyi babirabura bapfuye akazi watugarutseho dusoza
bombi ubona ko babaye successful, ariko ubona ntacyo Barcelona yahombye mu gutakaza umukinnyi nkuriya washoboye kujya guha Inter de Milan Champions League, yari ikipe mu by'ukuri Barcelona yirusha byose. Niyo mpamvu nakubwiye ngo yasohotse muri FC Barcelona agenda atwara Champions League muri Inter, ariko still mwaka kuri cyo Pepe yongera atwara ni Champions League na FC Barcelona. Bombi baba niyo navuga ngo bombi babaye successful mu byemezo bafashe. Yaba urande party ya Eto yabaye successful kuko bitwaye neza mu Butaliyani, meme na party ya Pepe bitwaye neza kuko ntabwo bigeze bamisinga ibitego. Na Champions League bombi barundi barayitwara muri iyo myaka, ngira ngo Pepe atwemo Champions League ebyiri mu myaka hafi iri hafi 2008 2009 2010 yatwaye Champions League. Sinibaza ko rero bombi babaye successful ko 2009 na 2010 na Eto yarayitwaye. Si Pepe ageze mu kimwe cya kabiri. Ku ruhande rwanjye mbona Eto byari ushobora gusanga ari nuko ipateri uburyo bw'ubuzima butegura ubuzima butujyana ahandi. Eto umubano burya umuntu mutandukanye kuko Eto yavuye muri FC Barcelona atabifuza, ariko niyo yakirengagiza ko kiye kuva muri FC Barcelona ari umutoza mushya, ntabwo yamubabarira of course, ntabwo yamwumva, ntabwo ariko kuri Pepe nako ntacyo yashinje umutima we kuko ibyemezo yafashe tugendeye ku cyo Eto Barcelona yahombye muri Eto ntabwo cyabura, kuko nanone City we yazanye nawe ari we Zlatan kumusimbura byagenze neza, kandi ari we uje gusimbura Eto, ariko City yisubize muri Barcelona mu buryo bw'imikinire umutoza yakomeje kubibona nubwo yaratandukanye n'umukinnyi. Eto ari umukinnyi mwiza cyane, twabona Pepe umutoza mwiza cyane, bose babaye successful cyane, bombi babaye successful, kandi ubu ngubu mu byo bagikora bari successful. Urebye ntabwo ushobora kuyobora federasiyo y'igihugu nka Cameroon uri aho ngaho bayabaye. Eto Fisi ni umuntu udasanzwe mu mupira wa Afurika, c'est le same na Pepe ni umutoza udasanzwe mu mupira w'isi. Urakoze.